Estambadi nombere kwethirwa akirekeria budgeti ya mwaka jwangiri 2025 na ngiri 2026 ni budgeti yonekanire kwethira ikiarirwa ndene mbunge nene aria ajumbe umbere kwethirwa bakemia mukira kuringana na budgeti ya mwaka jojo sekta kathumba ni chionere mpongeri kiri mbecha for example kana kwangerekano akigina kia Hustler Fund ikiumbere kwethirwa gikina nkoro milioni 300 kigina kia mbeu mbithi nikiongererwa milioni 200 na nkuruki ripoti ingeta hizi. Karibu sana. Wondu ambetaka Dennis Mutuma Muthomi mwananire to mathithio ni Jacqueline Makena. Tomberie na ripoti yegie budgeti ya mwaka jojo ni aria waziri wa ikigina Ajan Ndegorone Mbadi nombere kwithirwa gikinyende ne mbunge nene mushimunene John Nairobi aria ombere kwithira kurekeria budgeti ya mwaka jwa 2025 na nkuruki 2026 akiaria Mbadi naugete ati thirikari igeta nambere na gutigira mukenya wa kawaida ati kura thina nkuruki naugete guti ugoti kinyabure kubwithirite bukiongero kiri budgeti ya mwaka jojo jwa 2025 Mbadi nonekene gutariria mantu kathumba kana sekta kathumba iria bombere kwithira bakinenkira mpongeri kiri mbecha kwangerekano sekta ya ugima sekta ya borisi na kinyamanto jegie kithomo ozo ni ugwatinda kiri kuthomo kwa budgeti ndene ya mbunge nene kana ndene ikarobi nene bya jumbe na ara mushimunene John Nairobi. Areas developers. Let me turn to universal health coverage. Mr. Speaker, access to quality and affordable health care through the universal health coverage program is central to this government. Towards this end, Mr. Speaker, I have proposed an allocation of Kenya shillings 138.1 billion, up from 123 billion in the current year's budget, to the health sector to support various activities and programs. This includes 6.2 billion for universal health coverage, coordination and management, 13.1 billion for primary health care, and that is up from 7.1 billion in the current year, and 430 million to provide medical cover for the orphans, elderly, and disabled persons in our society. Mr. Speaker, to lower cases of HIV, AIDS, malaria, and tuberculosis, and enhance vaccines and immunization program in the country, I have proposed 17.3 billion for the Global Fund and Kenya shillings 4.6 billion for vaccines accounting period. Mr. Speaker, again the Tax Laws Amendment Act of 2024, passed in December last year, exempted gratuity payments from income tax, actually pension and gratuity. However, the provision is not clear whether all gratuity, including from private pension schemes, is exempted from tax. In this respect, the bill is proposing to amend the Income Tax Act to clarify that all gratuity payments, whether from public or private sources, are exempt from tax. Support program. On equity, poverty reduction, women and youth empowerment. Mr. Speaker, unemployment remains one of the most persistent and challenging issues facing the country today. The challenge is not only about job creation, but also bringing the critical gap between education and employment and developing relevant skills for the modern economy. In order to empower the youth and support businesses owned by youth and women and to promote development in the constituencies, I have proposed 105.6 billion for these initiatives. This allocation includes I have proposed 105.6 billion, not million, for these initiatives. Let me speak to improving security. Mr. Speaker, a stable and secure environment fosters investment, trade, and overall economic growth. In this regard, I have proposed an allocation of 202.3 billion for defense, another 125.7 billion for the National Police Service, and 51.4 billion for the National Intelligence Service, another 32.5 billion for internal security and national administration, and 38.1 billion for prison services. Matageri toreo kereo manto jaujegi budgeti iria irikire kuthomwa ni waziri wa kigina Ajan Ndegorone John Mbadi
akariba Nteretse Chuka ni bachumirite na kurita uge bwao bwegie budgeti ya mwaka jojo kuringana na karibaba kana bamwe ba karibaba ni bonania kurega kunganirwa kwao nikirapo kugamba budgeti eze etediritwe egitegaira mwananchi wa kawaida na kurukiba kiugamba budgeti eze etediritwe ikiona ni miradi iriyo kwamba gwethirwa igitithwo na mbere na aria maturene bobo ni uge bwakari kuma Nteretse Chuka ndene county Tharaka Nithi bwegie budgeti ya mwaka jojo Walira Minister wa Kigena guku Kenya John Mbadi athomete bajeti ya mwaka wa 2025-2026 ndeni ya bunge nene ya Kenya indi akari taunini ya Chuka ibonanitie kwagia witegio na thirikari ya Kenya araba ugite bajeti ya Kenya ithondekagirwa nene indi ti wananchi ba kawaida. Budget tu tunasikia tu kwa social media na budget. Sasa hata watu wameogopa kuongea na hizi vitu. Tunaongea na hizi vitu alafu unachukuliwa jioni. Kwa hivyo maboi kidogo wanaogopa kuongeanga na watu wa media. Juu unaongea mambo ya media alafu jioni unachukuliwa. Budget kitu ya kwanza, hii budget ni hao wakuu wenye wako ndani kwa viti. Tunaambia kwa budget, lakini hata hatujui. Kama sasa hiyo budget inasomwa saa hii nimekuja kushtuka bana, kuna budget inasomwa leo na hata hatujaisomewa, hatujailetwa hapa mlaia tujue budget venye inasomwa venye wameamua, unaona. Kiuga thirikari ya Kenya Kwanza ikithongira utongoriani ya Kenya baingi ibari na witigio na thirikari ino inde mwangatha ino gutire bu thirikari ruthite na ikia Kenya batari na witigio nio gharama ya maisha iko juu, lakini kunalingana na venye wewe unatafuta pesa. Iko juu, maisha iko juu. Vitu zile tulikuwa tumeambiwa zitaanguka zimepanda already. Sasa kwanza budget ya last time bana yenye ilifanya mbogi ikagenya. Ujue hiyo budget bado haijafavor mlaia bana. Unaona? Hiyo budget bado haikufavor mlaia. Mambo tunaambiwa vitu zinashuka lakini zinapanda zikishuka. Yaani ni panda shuka. Kumbe maisha ni panda shuka bana. Na tunanganya. Juu hata sasa hivi vitu zimetanda kupanda. Sasa hivi ukienda kwa mboga huko kwa mamboga ule alisema tutakuwa tukinunua vitu rahisi. Unakuta unauza siku 10 hata huwezi shiba. Hakuna kitu inaendelea Kenya, ni siasa tu. Kigweta ngarama ya muturire kwigwere iguru muno ara thirikari itakwenda kumichugurikira. Hii government kuna venye bana haitupeleki na modala venye ilituahidi kama mayouth bana. Sababu unapata sisi mbogi ya Senge unadhokoma sana, lakini at the end of it all unapata pesa mob ni ya mafuta. Unaona? Unapata sasa na umengojewa kama unalipa rent, ukilipa rent ukilipia mkidi nini unapata hakuna kitu umebaki nayo. Gen Z toka tuanze kunini hiyo tuanze kunyoliwa hakuna kitu ili change. Mimi sijaona kitu imechange. Unga hata kama imeshuka inashuka leo inapanda leo kesho, unaona inapanda inashuka. So sasa hiyo budget ya nini bana bado hajashughulikia fiti. Hapo ni chote, yani kama anadai ameshughulikia, mimi sijasikia impact. Tunadai impact man. Indi muthiani barutite mbetokere Rais William Ruto kuingia mawirane maranengere ya Kenya kagita ga siasa nkuruku. Maze, yani kama sisi mayouth man, hata tuelewe, hatuna mbele wala nyuma. Yani olezo mali huko bana, jaribu tu kuangalia mbogi bana, sababu huko tunawika, huko nje tunawika man, ni kumoto, ni kunale, yani tunashindwa sisi, tuna familia bana. Sidhani wataingia dalo bana. Keripo Terameru TV kuma tauni nene ya Chuka mbeta murimi wa Mbogo. Profesa Kithure Kindiki urenu we munini wa rais wa ndegoro we Kenya na ugete ati thirikari itiongerete kana itiongerete ugoti kinyaburi kondene ya budgeti ya mwaka wa 2025 na 2026. Budgeti ile ikiri kuthoma muthenya jana Arua ni waziri wa Kigena John Mbadi ni arankuru Kindiki ugete thirikari igeta na mbere gutanganira na antu bare bonde batekuria ugoti aja Kenya na nkurukie kiuga bakathingatira antu bare bonde bagutumira mbeca cia muingi na njira enthuku. Ni vizuri tuambie wananchi ya kwamba katika bajeti ya mwaka huu hatujaweka ushuru mpya anywhere. There is no new taxation. Hakuna kitu imeongezeka. Vile ilikuwa
ndio itakuwa we are not adding any new taxes. Number 2, kwa hiyo budget we are sealing loopholes for corruption, tax evasion, where many people who earn a lot of money don't pay tax, and they end up punishing very few people who are honest enough to pay their taxes. Kwa hivyo hiyo budget ya kuhakikisha kwamba hakuna ushuru mpya, hakuna nyongeza ya ushuru, na vile vile wale ambao wanakwepa na kupiga kona, wale wa matajiri hawalipi ushuru, tutawalazimisha walipe ushuru. Mimi nataka niwahakikishie kwamba pesa nyingi ya serikali, saa ingine tunapata ripoti za Auditor General, za Controller of Budget, tumeona kazi ya EACC. Kuna watu katika serikali ambao wanaiba pesa ya umma. And we want to make sure that we hold everyone accountable so that public money is not stolen. The money we collect should be for building roads, hospitals, for putting electricity in our homes, for building markets. Na hiyo mambo matatu ikifanyika, hakuna nyongeza ya ushuru mpya, wale walipi waanze kulipa, na tunyoroshane na wale wanaiba pesa ya umma ndio wakose wawache kuiba pesa ya umma. Kenya itakuwa na pesa nzuri mwaka huu, mwaka ujao, kuwajengea masoko, kuwawekea stima, kuwajengea barabara. We have enough resources if we manage those resources well, and we must face corruption from whatever corner it comes. We must say no to corruption and have a corrupt-free country. Kile ripoti ingine ati kiama kia Devolution Empowerment Party na kira kizikia na monoja meru ta kiama kia Mbas ne bachumiritie na kuga ati bageta na mbere na kugwata ambaru amona kuigika governor wa county Meru Mutumanto Ithingia nikire hapa meneretie bamwe batongeria baraba gweta na mbere na kurita miario ya kuthumbia governor bakibera kana bakibera batigie kureta mpathunde ne utongeria bo county ya Meru kagita no kau athingati banankia kana ankia mbakia magiki Mbas nibogite kwethira kukethira kuri na muntu kwa wagite kia waziri ndene county Meru kitegiki kibatare kunenkerwa ore wari governor wa Bairo county Meru tabekere itomurungi mutumai wantu ethingia teumerwe kweyairithia mutumai wantu ethingia teumerwe kweyairithia mutumai wantu ethingia teumerwe kweyairithia teni ndauga ne kiama kia Mbas gitirimene aria kiugite no kagikagwata mutuma mbaru na baraba na gacheche bombe kwithiro bayeneka mutumari tenguge ne onto kiama kia Mbas nikyo giatongererie nikyo kiambiririe nikyo kiari mau gutonithia mutuma ngugene tweja kubera turi kiama kia Mbas kiria giatumite twandu ayi nene kagita kawira ni ati Meru county na aria kwinga ndona ciothe kuma county ya Meru kawira gute muntu uthuri aritanairia no ngugi kuma bunge na areguru na kinya baraba te thuri baritaira thirikari ya nene ngugi ma PSS na bangi gute bo ari nabo baritanairia no ngugi kawira kinya county assembly ya Meru area mbunge ya Meru area gwa affect Meru directly ataitaga ne ngugi Marito yakwa mbitawa Mheshimiwa Tasila Kaberia Liburu kuma Rutere rwa Tigania East na tukoya nalo tukoya nene sana ithangonj katukuwa msimamo wetu ya kiama kia Mbas ituko support thirikari reku tuambirite grassroots with our Evun Governor Mutumanto Ithingia na we are so much behind him akaiwa no wa ekuru nantu bonde ndene Meru iba kumusapoti kwa riama da yutore Meru nereke inampio netina aibo na kinyoko umara kwa you are from Meru County
you will not be embarrassed. Secondly, inkwenda ku kinyathirikari reku from the national government, our able president William Samoei Ruto, itukuigwa kuritia kwenda kweyana. Watu tuliwa kwethira kuriti kingi kirio kikwenda kweyanwa, twina mtu wetura, twina imani nwe na confidence nwe, na this is a vet politician. Na tuungi Tinga, the Honorable Kiraito Murungi. Amwenya ninde chairman wa kiama kia Mbasi na utongerie buonthe wa kiama kia Mbasi na member ba Mbasi itowetekaneria ati mwana wetu muga ati batiko thango kabisa gitine kira inde ne thirikari yetu ya Kenya na itowetekaneria kabisa ukia kwithira kuri itikingi ikichwe kingi lakini itikeu na kambo tangazireni Mbasi ekarungama na mutuma now and in future. Mbasi egakaria mutuma Jonto Mbasi yare party ya kureta mutuma wathanine. We are one of the factors ira ciaretere mutuma wathanine. Na jau ni jona ikia kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Mutindo Njoka Ngangi North Imenti Meru TV. Nkatho cia mwanya MC Mwitonga no ntoba ripoti iu yegie utongeria bo county na nguruki uge bwa ankiama bakiama kia DP kana bas. Twerekerea munka gicigo bunge gya South Imenti ni aria mugambi Ngothari uria ni mwarimu munene wa cukuru ya Bore Eking'ori na mbere kwethera gikinyitho ndene ya koti ya Nkubu muthenya jana Arua na bobo ni nyuma yawe kwenyangia into byandiki banteto muthenya jwegoro barabaretete na mbere na ngugi yawe kujukia maoni ja chiari ba cukuru izi chiari barabone ni konogwa ni utongeria bo mwarimu ujo ni aria na ndi mwarimu ambere kwethera kirekerwa ni koti ya Nkubu na cashbill ya chiringi ngiri 30 kana mbondi ya chiringi ngiri 50 bakiaria andiki banteto ba county ya Meru ni bameneretie bunene ikarikarire ria mwarimu gushumiria na kurwa na andiki banteto. Nawe mwarimu munene wa cukuru ya primary ya Bore Eking'ori muthenya jana Arua na kinyite nkongorone cha koti ya Nkubu na buni nyuma yawe kurwa na andiki banteto muthenya jwa igoro bara nabo baretite na mbere na ngugi ciao cha kuthikiria ciari nabo bakuga mwarimu ujo nethirite akibatongeria uria gutibaterie. Akithikiria gamba riri Solomon Ng'eti ura ni mugambithania munene kiri koti iji na nenkerete mwarimu ujo cashbill ngiri 30 kana mbundi ngiri 50. Okay, plea of not guilty is ended on both counts. This case will be heard before court number 1. And the accused person is granted bond of 50,000 with one surety, or cash bail of shillings 30,000. The case will be mentioned on 30th of July 2025 for pre-trial directions. Ni aria bakiaria andiki banteto barabari rungu rwa mwabure jwa Meru Place Club na bangi ba Imenti Place Club ni bameneretie bunene ithithira mwarimu ujo munene. Aturiwa tuiromba koti imuyukiria atua kali kabisa. Burangu thari achokero inthao buru na uraka wata ndabu na arimu baraga na inya mutura wembe akageria kura mwandiki ontheto amenye kwina consequences cia atua yeu itarira mindia ya makachwa itira thirere we are in a new era, we have freedom na tu actually wabaringere kinya home skuru tutetekeria na arimu bange ta ya owe baraba kona story ni aria kinya Bernard Kirago uria ni mukaririgite wa Kepshea ja kaunti ya Meru na igikene na migambo ya thimu akimeneria bunene andiki banteto na kuga kagwatanira na arimu kura andiki mubweri kurwa jefu nondo bwina authority kwandithia gutonya macukuru iskuru bako thitharia rondogano arena ni bake mti je ugatho icukuru menya kombera murege gori ugatho icukuru isa ababweri utande kwende ugatho yome au na ndewi criminal case ende na nyamuchiali na batara kuorwa. Okay Jeff tokona lakini tesu udonya bamu macukuru kuleta thinembi
tugachoana lakini nikinyoka record ndiuga bagwe gutonya cukuru it is wrong but na authority nundu bureta rimwe information yere gumire kaumira the wrong information itambite gutwika verified and it is wrong ka verify kada baraba batare ku verify batakwenda ku verify bau babweri kuthithiria ome ubweri kuthithiria ruhono ome otherwise wetonye in any institution ubweri kwethura wina rutha express authority ugathwo tena rutha ukamberio kama mbweri kugira aritwa bugatandiko bukauma. Oh my, sawa ni. Yes, I'm saying that. Oh my, Jeff. And I'm inciting any teachers. If you media people go to schools without authority, mtakuwa mnatandikwa. Untu nabukinya bwithirite bukimenerwa bunene arua rei kinya riu tukuromba borithi bayukiria atua mtu awitwo Bernard Kirago ura niwe chairman wa Kenya Primary School Censor Association na niwe treasurer wa Eastern Region wa KEPSHA ura aikuringirwa ni mwandiki nteto umwe wetu aurwa ni atia arimu wenzake bakuurandiki banteto arawire akaendelea winsight agakira monki andiki banteto bete na mbere bakiura wandene maskuru na bauro kinyane aritwa na choka uwa kinya tumba kuwa sore shame so turenda court ya ne Kyoto na yukirie mwarimu ujo atua kende kethere funzo kirewe na arimu barabangi bete bakinsaitwa ni mtojo gwitwa Bernard Kirago chairman wa KEPSHA tomerie Kirago don't mess with us batwete anto bakomess nabo arimu baku batorana unjerene bandamanete tukabakava tukaikia story batetuka lakini wewe na guts chako choke boro kwenda kiangore bwana Kirago menya manto jari mu baku banene akikisha ibakore wabwega akikisha manto jari mu jo tetero na njere agirite nte myakethera ko thire nyango chi ari mu chembe kenda utonyera manto jandi kibanteto nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam mutegeri kiu niguchwa Kyoto kia andiki banteto kagita na karabare kianine bakigari ya kuoja ni ripoti nikenda chikamba kuthira chike gukinyira ogwa na njira yombe uma na weru tote na mbere na ripoti yetu ni aranyaga Luke Marengo ora ni MCA wa Mukothima na nkurukino mutongero baraba ingende ne bunge ya county Tharaka Nithi nonekene kwa kagita gakaraja au kabere gweta na mbere na kugwata mbaru thirikari ya gavana Muthomi Njuki nikirana ndike kurekana kwa ntuko inka ikurukite nonekenye kwambiria kugaruka na kwambiria kuonekana ataka kumeneria thirikari ya gavana Muthomi Njuki kintu giki kugaruka kwa MCA Marengo nikitiketo kiretwe na njira enjaga ni umwe wa musiasa na nkuruki mukari wa ntere uche Mukothima ora wizike na monota kasuba kuringana na kasuba neka MCA Luke Nyaga akothima kana aguchetha na akiri chiakari bawandi eu ya Mukothima ndagara wegona na ripoti yo tikunekera mbiti kaire na ntie tayari okunekera mbiti wonto mbiti logo tulea ana beto wala Mukothima ukegwa wira ukegwa mbio wira numenyagira ndende na meanka jere na luchu ndege tendi kama yorite rinda lakini ntiomba koroga mambo na wira cha maendeleo ikibangwa ene Mukothima ya ndurire ugatuika tege tukuonokia mbiti ukakwa ni kuria ana mbiti ukagwa ni kuruthata kwe muntura apeto gwira ya kurigeria mbiti etikare mbio ana ukakua mbiti kuria ana na kwe muntu ageretwo kurigeria mbiti eno iri ana ageretwo kuruthata ageretwo kubutwa gwira kana nata wogo kwandika muntu arigeria mbiti etikare mbio mwana aregwa ugetera mwana aregwa wonge ana bakaroga mahaba kiuga barabara ikari enjera ikari ngego nkaje rureme emogoti ko nyote kandi muntu piomboxi kerage kadhi ikendie kerage kadhi ancenga to bakubane batae tainye keria baga budget ya mbere nchubete budget ya chire ya bangwa nchubete eno ndaugire niyo ntikira Marengo noke go muntu wa mbere kuga budget nigwe Maotheni Sauli kama sabi Mukothima
Kirundi, Gatithini, Njoguni, Kaciongo. Kuma kaunti ya Tharaka Nithi tuchokere kire kaunti ya Meru twerekere Monkanta Ereche Igembe ni aria antu barabethagirwa bari na mawathe Ntereche Igembe ni bachumiritie na kuonania kurega kunganiro kwao ni kireba kuga ati batumbete kwithira bakiewa twanya twangugi ndene thirikari ya kaunti ya Meru runguro tongeria bwa governor Mutumanto Ithinkia kuringana na antu baba batongeretwe ni mutongeria wa wizikene Tabwana Romano baugite ndene ya ubishi ira chire ndene kaunti ya Meru uti mtu kinyao mwaure na mawathe umbete kethira akenengero kanyagaka ni arana ndi batumene ntumwa kirenga na Mutumanto Ithinkia gutigira na kurikana antu bari na mawathe ndene kaunti ya Meru nikenda kinyabo bakomba gwita na mbere na kugunika takaribange mureithi waba na rogonoro itukuona batwe twinya ni onto kwebuka mang'ombe muno wirigirite ria inywa chaura ng'ombe nyonto kwa itukuona mbanje ndiwire goro muno itukuromba rais wetu aingilie ametegere kinya kitha twina minister wa finance minister oyo karejirora muntu eyao gutetheria muntu mucioke kuri bura rais yaomba weta mbere ai mwitegagia akamuthukiria nontu bwa mbere kuna kwi nyumba ingi umite na nwethe akenda kuthithukia acoka kirira kwa mbeca ini kwingia na antu bapinde birundi itukuona itukufinyilika muno nontu yonto elbwende ni raire itekweleka na antu ba disability tekuona nya bateonana bawita university kuna iba itukuinywa manto education na mheshimiwa rais amenye muntu ake akuinya kithomo kana afya ethira akinya nthe yonthe nontu kana kamwe kaomba kuthoma katethia antu constituency yonthe. Tulisema kazi sitaonekana. Angalia mimi ni fundi lakini sina pesa, niko na watoto high school, sina pesa. Na nikiuliza ile kampuni nakuja kutujengia hapa, nikiuliza kazi nakosa, naambiwa ngojea tukifika ile kazi utaweza utafanya. Hata kazi ya ofisi ya kuandika sile bidhaa bimeletwa vya kampuni, siwezi nikapatiwa hiyo kazi. Naona mheshimiwa ukijenga angalia wale map. Ukiniona niko na classes mimi nikipatiwa kazi ya kuandika nitaandika. Ngabana wetu Mutuma Reverend ito mucokeria ngatho nontu bwangu ira kurita lakini rutero apinda birundi ito lanete kabisa disability oteo tukuonekana twitegerwa ate kwa mbondi ire wa county te kwa cash transfer tie kwasa anto toderwa nontu tuteno weso bakuria saira kuria sa mwaka muntu pinda birundi na karita mbese yu aina twana twilea twina thina tukwenda kuria na kunywa wengo aina thina kwa itu kuromba ngabana wetu atutegere rutero rosa twithire tugifaindika aituri aira mbesa cia baraba te kuomba kenda baomba gutethwa ke afya na itu mucokeria ngatho nontu bwa cibitari indogo ndogo itweta outpatient tukaewa ndawa lakini itu muromba ithire indirect kuma dispensary mwanga level 4 kutueke na kutweta cibitari indene county muntu opinda birundi atekoya kwa thina onto mwire oke yungo yukwona ni certificate ai neo ya kwona muntu disability tumbo tethuka yakire appointment kuthithwa ethire tugiukuma gwakuo twina mathina maingi na ito musupportete bwathi akuthithia lakini ito kuromba atotegere antu ba disability oteo tukuonekana kabisa yonto ende twina mwako juriara yo mwawa disabled center tukwenda gwaka mutipapa cio tuiketie barua na proposal Meru igatweka iteko succeed itukuromba gavana wetu kwa gwini yo kunene utwagire yo kenda tumba kwetha twina o ya kuthithaia into Vivian disability kenda kinya antu ba disability beta mbere utethuka kwa manto ya ofisi ya gavana wetu wa Meru County kwina antu bara walemavu bombete kwithira bena thina ya mental disorder kana bena andu baba ingi bena thina ile samaringi kana epilepsy antu bara ibethite bena thina muno na ibethite aciari bara barete thina nontu muciari arita antu eta kugura ndawa ire ontu atina mbeca ira bati kugura cio mutu isi awita kugura mwana ora ndawa nikenda omba gwisa stain kenda omba kuria na omba omutia ara omba gwita akathira mwana ora wire kinya riko kana omba gwithira kinya kwire nontu gwithira atina ndawa woni nkiro omba ofisi anga bana thai
nontu ngavana wetu Mutuma ni Nathi Kaira mantu ya walemavu yaraithirwe na njira yagirite andu babenda ndawa itukoromba cibitari cionthe nontu cibitari cionthe iri under county government itukuria health centers cionthe ana bari bombe kwa identified kana muntu wothe wina thina ije ndawa ire ciumbe kuretwo cibitari ribaterie tukerekana na riboti yu yegiĩ romba ria antu bari na mawathe ndene kaunti ya Meru twerekere kire riboti ingine ara kiama kizikeneta Kenya Social Congress Party kana KSCP nibagitete mucemania aza ndene kaunti ya Meru ni araboreti antu gutonya kire kiama kiu na amana bobo niba areganite na mantu kathumba jiraja gwitana mbere ndene ya nthiguru ya Kenya mantu tambe umbithi kwaragwa na bangi kwithirwa bakigwatwa migwate MC Mwitonga na umbira gukinya ikire mucemania joka magiki na gutubanganira riboti yu na njira intari kiama kia National Congress ni kiumbite kwithirwa gitirimanite ndene ya Meru aria kiumbite kwithirwa gikiambiria gwicokaniria nikenda gikomba kwithirwa gigicwa ona kinya athingati bakiaria ni baritie jaja. Asante sana members of the Fourth Estate na mashabiki wangu na wafuasi wa Kenya Social Congress. Mimi naitwa Atati Kengere, party leader wa Kenya Social Congress, chama ambacho kilianzishwa na Mheshimiwa Nyona. Leo tumekuwa na kongamano hapa Meru ikileta pamoja watu kutoka Tharaka Nithi, Isiolo na constituency zote za Meru. Lengo kubwa lilikuwa ni kuja kuleta recruitment ya wanachama na kuhamasisha wafuasi wa chama maneno kuhusu vile tumejipanga kwenda mbele. Mimi naitwa John Kubai. Kwanza kabisa mimi ni kuangalia mambo ya walemavu. Kwa Meru County Assembly na nyingine nyingi hatuna mwakilishi yeyote wa walemavu. Swali ni hiyo IBC ilikuwa imelala, hawakuwa wamesoma sheria. Jambo la pili, mahakama za Kenya ni kulala zimelala. Kwa nini zinakubali mambo ya pitisho na County Assembly ama Senate ambaye imekiuka kifungu nambari ya 54 sehemu ya pili 54 sabbatical 2 ambaye inasema 5% ya persons with disability. Dr. Peter Rwanda, ni mimi coordinator wa Meru County kwa Kenya Social Congress. Na kulingana na lile swali umeniuliza, I think I will be able to articulate properly if I use English. Kenya Social Congress is found on the social setup whereby the rule the people are going to be governed from themselves. They are just going to pick leaders who are going to govern them, and then they are going to reflect downwards the leadership again, so that they can be able always to listen to the needs of the people. So if Kenya Social Congress, as we have inaugurated it today, we have announced it today here, if at all we are going to be the ones to pick the next government, the best thing that we are going to do, first of all, is to be transparent to ourselves and raise things from the basics, and then listen to the people, see the people's needs, and then from there, we need to learn. We will learn properly because we have seen what has happened. We are going to start with the people because the economy cannot grow without goodwill of the people. Na jau ni jonda ije kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndine mutindo jwa Kangangi Northimenti Meru TV. Mutegeri wa Meru TV kire ripoti ingine ati akuru banjuri ya Meru barabatongere tune Linus Kathera
nibaumirite na kuga bo niboethirite bakigwatanira ta njuri na njuri itithiritwe ikiathukana o ta uria kwithiritwe kuri na uge bwa ukanyuma kuringana na akoro baba ba njuri Emeru baugite ati moroto bwa jwa njuri ni gutigira ni bakureta urumwe na ngwataniro kiri akaribonde ba Meru nkuruki ni baugite bamwe ba akuru baraba gwita giuta tena mawatho janjuri bakomba kuthira bakiaberua kiri gikundi giki mukiri wa Nkonja na ripoti hiyo mara na njori tena thina njori sawa kabisa utongoria kwa njori boromi bubwo kesheria kikatiba ni akoroba njori nchake ya Meru batrimanete kianine ke mail 3 batongoretu ni mukaririte wo Linus Kathera ekuyira ati njori ni watanirite na baraba kumira na kuwa ati njori ni thangalene bo ni ontobote bwa uma nabo kiri njori ni bawete ati kinyanjo baba kweta bakiara semanto ati buye njori bakubebeleke nyumba yo ya njori na endera bakenda kweya nika bakaumira na barombe nkome kiri njori kenda njori bete kederenge antobere ibele bawito sieta njori bageta kudurana batirmana bakonga nyatwana tutaathiria nyasukuru bakaewa bakaurwa nchobi baeto sieta akuru njori ko anto bonda tukwathukana bonturare bateke njori na tukubenga njori ne ba problems na njori tayari ni tobete already problems yayo no ntwe quest communicate baria barega gwitania na njori ra itaga igege atuma gugu anto bakwathura nai na njori kinyo muntu onzo bawonde kinyo baba rugita beta kitagene bongo ini jamani obo ne kabe na tamaa ya kuwa ndongoza kama baba kuwa ni majamani orembe majamani ya sub county bange no ibale majamani bare mo bare ndo byanto bengwa wau njori yo ke akolo kare ndo byanto wena kerumi kinyoma ukira tanku abobonde indi jamani obibeye wondera dena njori le manjori tena dena njori ye etena dena mundo we tariga ari tibu bu ale dwania ora ingilite te maro ya mainge na jobie mbige na kanga na bagi ibu ayete kuingilite kenyo aeroport Kenya riu kiria kuruba ni bakuabo batongoretu ni katibera yo bari nayo na kinyane bathiataira ukilukira manto yako ni utongoria nabo bate kwenda siasa kiri njori ncheke itetekeria gikundi chochote kireta siasa ndene njuri kinywa thiroi mukuru njuri wenda kuringa siasa ukaringa siasa ome ya njuri ncheke kaurobe chau tutetekeria no an instrumento is not a political instrument o kwenda kumara njuri ne na ya kanune kana siasa na kile batwe ito mworo kam na kana njuri irite ngwe njuri nikenda njuri yeto yashimieka na Kathera nawe tembere kuendelea kulita ngweke no ntubati tura Meru atongeria ba Meru bonde at whatever level bati tuyekete Kathera no ntukathera ratibu ntomba ogera kwa kombua manto ya njuri ire aria bayo so antoba kuthwania kwebo bakethe njuri kana bakukara kwendo ice njuri ne njuri temya kurwa njuri ire kuthai njuri ebangirwe nerekera sheria oro kuthwania kuri tomba kuona itikikia chairman o njuri kage kathiurunga ibo katibe guage batathoma katiba kiuma gigathero tiro kigeya ki mwembe ringi kikathiurunga ki Meru ingi no ntumiru ni nene Kiripotera Meru TV kuma kianine kinene ke mail 3 Gembe Central Beta Mukiri Nkonja Ankatho cia mwanya mukiri wa Nkonja kuma ntere chiuche Gembe nonto bwa rugonoru kongera kune ati umwe wa musiasa ndene kaunti ya Meru na koroki umwe baraba rojagera gitike mujumbe umwe kurunde ne kaunti yizikena tangirote biriri na shumiriti na kwariria manto kathomba jegi utongeria bondeguru ya Kenya kuringana na biriri augete ati ndeguru itidritwe kana jamwe jama karika jarja kuonekana te makarika jabatera gwititho na mbere na koroki kemeneria makarika jantu gutigira ne bakuragana kuringana na biriri augete kinyamto ethirwa agikuagira Anthony kana agikuthithira gintu gegetu kubatara batere kuthingatira watho indi tikumuraga mwekuru mutongeria na mwekuru rigitumi uria wijikene ja Madam Virere uria wethiritwe akimereria gitike women rep
mata nombite kwithirwo akiumira nomba kurita ugambi bwawe ugambi buthongi aria augite nima no mwanka tugaruke na no mwanka twitikirie aria twakinya no ria gukari kenda tumenye ukara bwega. Freedom of choice. Benda with opposition, bakare opposition. Benda gukara in government, bakare in government. Lakini bora turauga ni ati tugerie ni nondu twaringire kura 2022 na twaringire thirikari ira ekuo kura chetu chionde. So we gave them our vote na based on a promise for them to deliver something to us. Tukathora thai twambe twetie birambi batu promisere tuone kana kwetha twamba inya kuri wakura ira chetu twaringire 2022 by getting what we can get nontu tukiawita twin the opposition thai twamba gutuika ignored kana excluded so ndomba kuria twina political wisdom to make decisions ira to make cha politics but of course at the end of the day people have their democratic right to make their minds on what to do or who to support. Ndienda kuga tutuike tolerant society antu bakombokarania ati kinyoke otwika criticized utibwete ku overreact tuga ati kwebwo bakorumwa kwe public officer bukengana kinyana na betu mwaka gwatwika mwana agaku in the process ito twike tolerant whether we public officer or a leader whether we na tolerance level very high nchoke ndombe kinyabara nabo bautumira mitandao batwe ba exercise responsible journalism whether ati kinyabo bamenya kinya leaders are also human beings kinyoke criticize mtu be factual no choke whether we na iraita wa constructive criticism do not lie urongo iboto manto bakathora kwe gitokera kira take it through the test of is it true, is it helpful, is it kind. If something is not helpful, it's not true, it is not kind, then do not write it. And there are some other people who even go to the extent of actually lying. Ukona ketha inya batu antu basiasa itwenda twaikia antu baingi muno kotini na defamation na libel nontu wona some people bagi attack ba watakinya your personal life bakaria mantu ya family yaku na otomana wa urinye muntu imbi nontu akwandika mantu yau kwetha kwibwa kumenya inyau na muntu uti ukumenya akauga anderirwe na ati kumenya ignorance is no defense in law uti muntu bwite kurawa for anything inya muntu ake gukosera kwira let the law take its course. Two wrongs do not make a right. So ubunku ndomba kwenda kwira Gen Z, let's exercise responsible journalism, but also let me ask everybody else to be tolerant na tureke kura utiaje kura anto kinya gitarari ngine other regime to arake mantu ya extrajudicial killings kana misuse of the public of the justice system. Those are things that in a modern society we should not tolerate. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na kigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndi nene ya Mutindo Kangangi Northimenti Meru TV. Kile ripoti ingine ati munini wa rais wa ndegura ya Kenya Profesa Kithure Kindiki akiarekeria ndionga iretete na mbere nayo ntere chege kamba none ni gucumiri na kumeneria bonene abamwe batongeria barutere rurega na thirikari nikira kuga neka bambirite siasa chemarumi na kwathorana na Kenya kuringana na Kindiki augete kagite negaka tiga siasa inde ne kagita gakuritira akenya ngoge akiuga thirikari ya Kenya kwanza iretongeretwo ni rais William Ruto igatigera ne kuingia mawirane chonde kire Kenya mbere kithurano ga 2027 na kagita ga siasa ka Kenya bageta na mbere na siasa na kwiringira ndebe kinyabo. Hatutaki ku waste time na watu wako na siasa hapa ya upumbavu, siasa ya ukabila. Sasa hii kabila itakupeleka wapi? Nyinyi mnajua mimi ni jirani yenu. Wacha niwaambie ukweli. Unajua jirani anaweza ambia wewe ukweli na hakuna kitu utafanya. Kwa sababu sisi sehemu hii Wakamba wengi hata hawaishi Ukambani. Wengine wako Mombasa, wengine wako Lamu. Niliwakuta huko Poromoko huko na huko Lamu na Mpeketoni. Niwoka natibu. Wengine wako Taveta, wengine wako Hola, wengine wako Garissa, wengine wako Eldoret. Sasa mkiletea
upuzi wa kutenganisha watu kwa kikabila, si wale watu yetu ambao wanaishi mbali, si watapata matatizo kuishi na watu majirani ya kwao, wale wako nao kule, kwa sababu mahali Mkenya hapo ndio nyumbani kwao. Wale Wakamba wako Taveta, uko ndio kwao. Wale wako Lamu, uko ndio kwao. Wale wako Garissa, uko ndio kwao. So mungetaka umoja wa taifa ama mnataka ukabila? Tungetaka taifa iwe tuwe na umoja. Kwa hivyo let us protect the unity of our country. Let us pray that our country remains united, na siasa isikuwe ni uadui. Hakuna uadui kwa siasa. Siasa kila mtu anauza sera yake. Anasema huyu amejenga hospitali 20, mimi nitajenga 30. Mwingine anasema huyu anajenga hospitali shule 100, nitajenga shule 200. Mashindano tu ya sera. Mwenye anapata anashukuru Mungu, anakuwa kiongozi wa kila mtu. Mwenye anakosa pia anangojea labda Mungu atamsaidia siku nyingine. Ni huo kanategwa jameni. Hakuna uadui. There is no problem. Ndio unaona sisi tuko relax, hatuna stress. Naona watu wengine huko wako na stress na kisirani kubwa na hasira na stress. Mtu wako na kisirani inatoka hapa inafika Cape Town. There is no problem. Siku ya kampeni ikifika, mwenye atapata ashukuru Mungu, mwenye hatapata angoje. Hata yeye ashukuru Mungu angoje, atapata siku nyingine. Gavana wa kaunti ya Meru Reverend Isaac Mutuma Ntuithinkia na mbere kwethera wagitithia na mbere ndiunga yawe nterete Tigania East aria ariongere akariba wandi ya Mikindori. Akiaria kagitene kau, Gavana Mutuma naugite ati agatigira na kuriukia miradi yombe iria irarikitie na gukwama ntere ici. Nkuruki naugite akagwatanira na mujumbe wa ntere ici Tigania East Mpuru wa Buri gutigira ne bakureta maendeleo na witi na mbere ndene ya gicigo bunge giki ya Tigania East. Akirikiria Gavana Mutuma na oritia kariba Tigania East na kinya kaunti ya Meru ugwita na mbere na kugwata atongeria barabonde bathuri mbaru nikenda bethirwa bakiritirongoge. Bwina baba wenu, bwina thirikari yenu ya county. Na bwina mheshimiwa okubujali munono bwendete sana. No kwenda kutransform uturo bwanto bamulika. National government no ntuoni to State House na waheshimiwa ba na jumbe beto tuena mheshimiwa General Mpuru. General Mpuru ka tulerie marumbere president akiromba thoko ya mulika. Na nonto thoko era yekwo ni county na General Mpuru na erwe thoko emulika ni ministry ya housing era ya PS Hinga ni yite wakwa, lakini mbere na ingeiwe boya mbere national government yo twakira era yekwo te county kaimbo ni kamwa locate mbecha itingi muno nonto ne yite ko value yakwa to with improvement ira yeta wa first aid na ngai na bwendete nontu general akiromba thoko witwari ko na itwaonere na twaigua na twona agituleria president Maru kababo karingira general Rweloi kareria ikinya mukuru ugo witwa general no mwe woraba okusafite muno agitwa thirikari ya Meru county ira twene othai wabwena munda eka 31 borenda university iriku ya polytechnic kana university yongwa kana bio bionde bira biendene county biethaira biebia ngabana so ngogere tiere nikenda Meru university ya waka withaka bietu bitia toethira twina mata nyumba cietu ciona na bakurara ana betu nya bategeta enara mutindro anchiru baukuma university ya ngwire tiere ya county government aiko waziri on land so waziri kuambiriria Jumatatu ensure mbere oringire VC wa Meru University umurie steps kana stages ira mibango etigerie kethira ni na Ministry of Education kenda tomba gutethia kinya university kuthiata
batwe na tuturite nguwi ye tukethire kunenkanira kithaka kire university tubanenkere antu bamekindori ndendo bokaria nontu utongeria burande nabuo nebwe ngai atumire onya nde yonde ate meru ye na mutongeria antu bamekindori ore antu bakonene mukuru njenero kiumeru nwenwe ora warache na mwathani no ngai atumire ambokeria njara na leo ntendeka na ambokerua njenero ambokeria njara na lazima nde yonde ya umango o buen kareria kaimbo kareria imundo weto o mundo weto o ibana bankareria kiumeru na manjabu ya kiumeru aromba into kinya boape bote komea mteto ira kiumeru kwa kuiza chia kiteta iranto ba constituency ya Tigania East aringa kinya soma soti gendo muona leo kanto bonde berwe bateria general nondo bo enda akaringa soma soti nende okiori imbi mogoro akoringa soma soti akawa monene barabara anga ya zangaze anga ni tena nini toina thoko era na tureterete na ito watanirite noe no waka lakini athiria waka anenkere kaimbo tumimanenji turi county government lakini thoko ewe ya Mekindori ni general urombete president wa Nthiji. Mutegere kumana na ripoti huyu ya Giendionga ya governor wa county Meru mutumantu ithingia na ari antere cia Tigania East Nyo tukukira katanta teto chieto chia Meru TV utuko. Nbeto wa Dennis Mutuma Muthomi. Mwananiria wetu wa madhizi